Khable pi baro shakathup khubor chingi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta kasingi kilong. Lapli ke jingelang G20 hanong ba Shillong. Mi perthai kesenjuk wahe shnong nong pelun. Dawa pinsange kinong ilam ke VPP ya ke roster system. Bat kintu ke KSU nong po ban bujli ke pos elektrik hamau daron. Bat mintangin pa shiki khubor bakam benya. Dekispa ngut kiriu mi kmat na kiri beper kilawan poi shikjingelang ka baarsngi jong ke G20 Space Economy Leaders Meeting SELM kabalalong hotel Courtyard Marriott Jail Road Shillong haka khatnyo bat khat pratrik Iaiong banyata yathir halor kapang Space Economy Policy and New Space. Yakini kejingelang lapin bit pinbyang deka Indian Space Research Organisation ISRO Department of Space jang Sarkar India deka jingkershan lang jang Sarkar Meghalaya but ke Ministry of External Affairs jang Sarkar India. Hakini kejingelang leishim minta deki ambassadors ki high commissioners but ki officer bamikmat yaki arpau teli kiri jang kaperthai. Propose that the different programs and the sessions should be held in different parts of the country, and as a result today we are seeing that this particular program and this particular area is of space technology and space economy. The program is being held here in Shillong, and we are co-hosting it with the Department of Space. And I would like to once again thank the Honorable Prime Minister for his great vision to ensure that all the different states would participate in the overall G20 programs. We'd also take this opportunity to welcome all the delegates. We're very happy and I hope that they are comfortable, and this program also is something that we're very excited about. It's a subject that is something that is going to be of great importance to not just our state but the entire world, and therefore we're happy that important decisions, discussions and policy matters will be discussed here in Shillong when it comes to the collaboration of different programs being held by different countries. As you know, the G20 countries, almost all the G20 nations are investing very aggressively in space technology, and therefore the timing of this particular program in Shillong is of great importance, because we are seeing that that in the area of space technology that there are a lot of areas which need to be worked out. There is policy matters need to be discussed. All the countries need to come together and discuss how they should move forward. So hence the timing of this program also is very crucial, and therefore we're very happy that Shillong is becoming part of a very important historic discussion that is taking place on space technology and space economy. Overall, as G20, Meghalaya and the Northeast as a whole has to contribute, and I'm sure will contribute more in the coming years. We have seen that slowly and steadily Northeast India has been now contributing much more to the overall economic activity in the country, and we are hopeful that through these programs we will see much more collaboration between the Northeast states and the G20 nations, so that we're able to build up the overall economic work that's going on in the state and in the region as well. Haka katsan terik Iaiong haka jingilam jong ba chandami sungo kum chairman ringkat bu acting Deloy ilaka labang nong pelun uba prolin samayang leseng ye kenyau terap Border Dispute Redressal Forum HBDRF haka jingilang pat ba kabelalong hasnong muriap right labang block 1. Hakani kejingelang ladon kat saungut ki wahid shnong dapedeng ki arpau teli ki shnong ki bedon hapok ke elaka. Dakawai kejingmut kini ki kat sau shnong ki rai lang ban pen scam ye kini kesenjuk ki wahid shnong labang nong pelut. Kat bayi ki nong kit kam ki guidelines badi ki an ki rules ki baya day begini kesenjuk in sajid bat pen scam hakawai pat kejingelang ke ban selong shen. Ki wahid shnong ki bedon lang hakani kejingelang ki kentup ya uba Lucas Shadap wahid na nongjrong uba ping samayang wahid na muram uba El Thayang wahid na Muriam, ba Joplin Sutong wahid na Lahir, uba Jra Thayang wahid Umsalan, ba Sting Shadap wahid na Bandin, ba Jra Larom wahid na Kindeliar, ba Six Lingdo wahid na Muknor, ba Kayapas Sutong wahid na Sirlong, ba Rostam Larom wahid na Minju, ba Monsing Lingdo wahid na Mukim,
Bak Chris Boy wahe na Arbon, Bak Petrus Samayang wahe na Lamarang, wahe Chnong Plang, Gisketri bat kiriurang ba jang kini kisnong. Dekispa ngut kipa-ipa kenthe bat chinrang kilapoi lang siya kini kajingelang pa-ipa. Nalor ka jing seng ya kani kasenjuk layo ruban pensngau thu pa halor ka nongrim bat ka jing shisha ka bedei bat ka jing ele ban yo biang ya ka blok 1 cha Meghalaya. Larai ban Ukraine bat but din biang ya ka memorandum baladep a shu CEM ka Jantils Autonomous District Council ha ka arpu pratarik kelalengkot arjar arpu ar halor ka phang Nagaliang juga New Trap Border Dispute Redressal Forum kebangi agar teng ikut HBDRF menta rengkat lembat kipa inong sosnong jongga elaka labang nang pulut kabakang thup ya gilai te ligi right lengdo nong jrong karai lengdo labang merkarai lengdo nong pulut ni penglong ikani ke jingyalang hagani ke snong muriap menta gesni karsan derek jomna April Senam arjar ar relai. But kirai bat ki agenda but kirai ke bangi Ukraine haga ni kesni kilong nengkong ban seng lani ban penkano ya kata ka simjuk wa haisnong labang nang pulut. Bat nilayo ban penkha lani ban seng no ya kata ka simjuk wa haisnong labang nang pulut. Haga ba ya kinungkit kam jongka ngin sa chon perkhat hagawai pat komiti banjit ya kinungkit kam ibapura bat kunju ya kiwei de ki an kindon kiba don gejing de haga jing de bar kene kasunju pun ba snong berkabar pat kalong ban yakren halor kimat kibaya de ya kaban pen imbiang lani reunification ya ganega elaka labang nang pulut kajuri haga jingire bagani nilarai ba nang ne chukmat nilai butin biang ya ka memorandum ka ngilai summit sa ka Jylla Autonomous District Council lembau chief executive member ba Khubor chiwat haga arbu pradare jembna January 2024 Bad ka agenda kebalai kalong na ka benta ban bersiaw thui ke pai nong sunong jangan elaka na ka benta ka jingdawa ya ka ban wan ra ya purusan reunification of the Ilaka Labang Nong Pelut Doloy Ship. Larai ru ban Ukraine bu Deputy Commissioner jangka West Janta Hills ki MLA bat ki ministers ke Jylla Meghalaya baki pat bat ne kini kisnong kin yo thep kertheng electoral photo identity card haki electoral roll halaki jong kisnong. Kinong yalam ke HBDRF kila kenturu ya ke sorkar ban pendep nok kloy ya ke kam penbet pot apdeng ke sorkar Meghalaya bat ke sorkar Assam bat ban penpai no ya ke blok 1 cha Meghalaya. Kipat ba kila kerpat bat dawaru ya ke sorkar Meghalaya bakam day ban pedang lani soy ya ke memorandum of understanding lemda ke sorkar Assam ke penpai no ya ke ni ke jaka kembala dep terwa nadu ke arpulai terik rempang kat kendai sepak san pupra. Hakawai pat kaliang kaseng kisamla puli Khasi Students Union KSU West Janta Hills ringkat beki pulit na barato outpost kila hiar syakashnang mujem Ilaka Labang Nong Pelut Block 1 bantem ya kejingkanan apering kinong syangshnong ke mujem bat ke mathade. लाभ होबो लागे আমি তো হোদা মিতে কিমান কাম কৰিছে আমি all the things we need is the understanding among documents. Listeners are one thing. Actually, the information is from here, no? Then as soon as Moguli Ganpura, they come tomorrow. All the meetings and we'll finish. They said. Did know what they have. নহয় আমি মানে আমি কোনে কব লাগে মানে pen aku borilong. Gone is gone. Gone present kali মানে pinialam An para po mo jema rat tumbang vi pulute tum respond pan tum akapo sa police tum se dak so alam who's that of information you must and that your humka. Okay. Actually, alam ke di ang vi dak ho. Actually hamar Ne tum Khubor ilong let me finish like this. Al Khubor lelo di an para tum kang pura Khubor lelo pinap wang we las pang liha apos apos wang nangi pasu munit afuni deng bangai nang tu mojama ko sop
Lista anpar hadak kod ka kiba question kuana got kiba ami check korib. Number Tumar lagi kian lewang cote me. la solam ni tum dai wa. Okay. We have no need to talk each other. Already talk. Proper border is already there. We will talk nicely. Let you and all come. We will settle it peacefully. We'll settle it peacefully. कमरा से बात हम लोग को ये बात कर रहा है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना क्या बोलता है We will solve it nicely. No among the local village from outside they will not know about. We know that is you are yes. We have been living 80, 90 years. The headman for your headman. Yes. Who are in charge? If there are, we'll check it. We will search another. We will find another solution so that there will be no more talking about. इमरजेंसी है ना अभी क्या करेगा that fix Don't have right to enter direct. They should give the information first. Assamese बोलो cuma ngalam sini Like this, solve it. We will talk today. We have to get a council head. Yes. There is our case. All this we can solve this. This villages head. Because this problem is not a small. हम लोग तो ऐसा झगड़ा चाहिए नहीं सर दोनों तो 20 में तो आप लोग का मिलजुल We will call our CDC. Whoever we will solve since this the Iaiong under the Assam who are in charge in the council about this. If we can do that. We will call our then not killing first. They are telling all this yes. They have no right to destroy. Talk about them. Minta kesengi ke khat nyau terik Iaiong ke Voice of the People Party VPP kalau pelong de kejingelang pensyai pat ba Ahmadan he phutmuri halor ke bahak thungkam ke beletip kum reservation policy bat halor kejing pentre kam ye ke roster system hapok ke Jylla. Katai kejing pensyai ke dei namar kinong mi khmat pat ba ki MLA jong keseng VPP kem shim yo alat ban kren ye kini kephang haying dor bar thauan ha kesin chong dor bar mang tingka ke berang shudapshen na kejing bam ailat usong knor. Namar kejing bam syai na kaliang ke sorkar na duk minno lano bat kumno kan pentre kam ye ke roster system kisamla ki lingo bat seir de keminsim sngosi namar ki UE ya kalawai ke bedum na ke benta jengki. Haba kren hakate kejing alang uba Arden Ambassador moy President ke VPP ula kren syai ba kejing dawa ke parti kamde banwan ra ye kejing pher jingmut bat ki wei pat ki riulum ki besong basa hakani ke Jylla. Henry kejing dawa ke parti kalong ban penthamai ke reservation policy bat pensangi shwai ke roster system. Ulo ong ru ba ke parti kamdon kejing persya ya ke roster system. Henry kejing dawa ke deban penbet thamai shwai ke reservation policy. Ula banjur da ke boong ba ke parti da kejing sngot hush ke basyai bat kejing syampang ya kejing kala kapor kala shim ban yatai ya keni kamat namar kalawan ra ya kejing lingo bat jing pisa mensi mi kesamla ki bawat kam na kejat penriu nyau trap ki basyong basa hakilum khasi jantia. Nakaliang kinong ilam keseng VPP kiloong balada ke sorkar kam ngap ya kini kejing dawa bajing kentu jengki kimbansi ban mi sya surok da kejing ki beting rengkat upat ba ban dawa ke sorkar ban shim ya kejing kit kli ban yadai ke lawe jengki samla ke Jylla barok kawai. Hari ni bah ngakwa ban pintemau. Nomor wat hadin dengan keren dengan klien ke masyaya ke assembly ipat ba kini di Khubor limba di channel di beber dan minta di bersang ban pensudu bagala yang dipat ba lima krek bang gemok baga Voice of the People Party kakwa panwangra yang jinso berjat beliau kita dan kita dan mari kita ketahui bahwa yang berpat Orsha baga jinso ji untuk Voice of the People Party hadir bagi semua baga ni kejimpan mereka yang roster system kalau kita menurut sistem pandai sebab nyupa kan tajul yang sama dijuni kibawat kam wajah dan warga kerau ilalai ban pintu jaka hakata election pledges beliau lani hakimat jimbulan dipanggil keluar atau ialah election yang semula keluar beli lara apa assembly ialah pensau bak ngalah keren
baka sorka kadangkang ban put on hold yang implementation of roster system retrospectively. Kabamot amnay ban putri kami ni nado katnais pa nyuwa. Three minta advertisement kalau puno. Habala pelaj advertisement, habala pelaj kita kami di barat. Hagini ni tayo benar di si play nampak kaman batai. Like santri, kapus, saw, shawai galai gawai, kawan sing. Nama kaji putrikan, ya kini roster system. Lada malam kuni, kumur dan tak. Hatong itimem, badan syukurma di sama di jumi. Kiba snow pusai, kiba bu jingkemen, kiba langatu hagata ke jimpang pusai, lani ke depression. Imut kita alam kita ke jingkli, mila bersyukur bagi kena jing kita depres. Nama bandan jingkemen, hagayo kami ajam nama rugi badan ke jingkli siang, bandan di alam kita ke jingkli. Jadi kita nama kenal, Iaiong nikwa kemini tren. The voice of the people party kamshim lashim, ye kesinjam, ban hukum ye kesorka, le kumtai, mangkatai uta em, kata kamshim lashim, ye kata kesinjam, ringi awal tunggu, nikwa bagan ban, kajing shim kira kalian kesorka, kajing start kesorka, ye sena kesorka naskap ye kajing ajun kesorka, kan tahu, dekat komiti kebangerbang. Haka bagindan di nangalam nagini ki ar ki jat bagri ringkat ki export ki bangin tay ni pet hanno ke jingko hanno ke jingna khnang bagata ka reservation policy kanong long ka basha ka banok sinya lagi namdan kam suhana naman siya compete bay iklan ko pitar tigiyo ki kedam de naman reservation policy ladam ne ko kedam reservation policy nginung kiyo mangi ka kedam ka bangidan mata nginung pala banal bagi compete pada ki bagi team brain report ila kam advance ki di spa snap lagi yana marsyoto to like ay man kam kalau bagata bagi ko bantawa kalau ban penbek yang ay kabajuna baka hay ba kani reservation policy. Kalau kita sekolah abang ini ibisapnya yang kani reservation policy. Ini pun prinsip. Lagi itu akan prinsip dari pengeluk ini juga apa ni? Lagi itu akan prinsip. Di situ akan prinsip dari sorkan, bagi sorkan dari syirkia ini, dari prinsipnya suah margo. Khubor dengan kebesaran negara kejuni Voice of the People Party kalau pensangnya suah ya kecintapkan. Pensangnya suah ya kita akiru konflik ban penrungkam ban pendap kita di vakansi kat bam perla ban pendek ya kata reservation policy. Kalau keren saya pun ingin dorong tolong. Bana kalian mungkin ingin kecil persya kata roster. Nrai gua ban pendek suara reservation policy. The problem ketika reservation policy kami kata roster. Jadi mana kita tahu? Oh dan kita setang mana? Oh badan keren songsit apa yang berlakuan? Kini kita lalu kejikran persya yang kerai juga high court nrai cayu. High court kejuamu. Hadi yang nanti ladan kita IPS persya. High court kalau keren. Dan masyarakat ya ke polisi berpendek berpendek lahap ban i kumno berpendek kami ini ha ke yang hormat tuan lani ke sorka jadi ke domain kumbang la keren la penskem nama ka kum di dalam di dan ke jikli iklan keren b ya ke nama ni sutu ya ke ai ke bani keren ni dalam sebenarnya kalian ke bansuang sidang lenti ai ke bani ko amar kata Ikuan ko patpa jom dari kecil. On ayah kecil bersah. Yang kom ke parti, badai ini kom ke negara. Nak kenal, nak Jylla snow, iki beriu, bagi juang, orang Indan. Kirukhat Kakasi Students Union Nongpok Circle hakakat nyau terik Iaiong hakajingelam usamla bayashan lang Karshan Lor Secretary kilali ikendo Executive Engineer ke MEECL hadin bikila yo ikjing ot nagi patpak kasnong Maudaron Saiden namar kejing bam sarang jeng ki pos elektrik ki bedon markap bat ki ying briu ki bubuk jing mai ki ying kisem ki bedon marjan bat ki pos elektrik.
Usamla bayashan langkarshan lor ulai thu bahaba kilalit jengok kenang ye ketika Shillong kilalap da shisha babun ki pos elektrik kilabam sarang bat kila kerpat di kibor jang ke MEECL ban bujeli nok di kibat thamai ban lat kipat bat ngijing mensau kamtam hakapor slap bat por liur. Usamla bayashan lang ulai thu ruban nakaliang ke KSU kila penpauru ikjing alor kejing pelip boarding elektrik ke bakak ka nongpo kabelak tak shibon ye kejing terejing tak jeng kipat bat ru ikisamla pole. Khasi Student Union Nongpo Circle hilawan banbi sini sepo office jongka MSL ne po nongpo kami wan banya kendu SDO dari museum layo bani kendu nak tahu ba ibu kam dan dari layo pat bani kendu ya engineer habide bat ka jingdon jong kat boleh teli ki puslight dan ki puslitrik angne poka dong area nongpo jingi kata habide po mau duran bat ka dong mau pedang ka bahap po saiden akba kini ki pos elektrik ki la jan kelon nomor sapa wero bagi dei ki mainline de nang tu ki don ki ying hadu arpo le pot ying de ke ga bolong mentah ba la ima hadu kata tai tu pos elektrik ber ki don ki bala bam na trai pos marsteng de nak yang jungi keseng lawan ban berpat saya ki bor bari kini dong kene katenat bari pej ba ki dei ban repair no lan ya ba kin ban thmai no ya kini ki pos ki ba la jan kelon kenang ba kan laj banja ki jing susi kini ki por ki pamenta namar ba setang kan du ne por nginyo no se ki benai liur kita ki benai slap nakal yang gaseng hi ngimkwa bakin mi kino ki jing susi ba shwa bin mi ki jing susi tingi daga berit ngirwan kerpat ki por bari pej akne por pamenta ba ki de ben repair no mardor ya ki ki pos distrik ba ki de ban biang no hapo ketu ne sengi nakal yang jong engineer ro ni dokumen kata ba ki la ai kata ka Khubor ingi ba kinsa le no mardor hi ba klem dapen slam dan nak liang ka seng ro ni kibok liang bagi tang la no ba kin trek hamstet ba kin liang no ya kin ki pus trek ki belajan klem da ka bahar ngi liyo so ni kren i ha bide ba ka ne kalut siding ka belong mentah ne poka thanyong po ba poka ria ri boi bro koi ha bide ba kin ka jing li blaj ka belalong palat ne poka ria ka jungi ba ya ka jing li blaj ho ni lawan kenduk mentai engineer ne ya batai do ba sai ong ba ya kene nak liang kiru kimla ban batai ke namar bayang ne siding lale hibet natin na jrong na Shillong stay ba kilale maki ba de ba ki por ki bar khoit re nak ka ba so lungo ka blong nak liang sang pat ba habgi ai kene siding ide ben light ki lat thai Khubor habide ba ki por ke timing kuno bagi ai kene ka siding rekat ka blong mentah kene po area ka than ki jongi kanong po bari boy bor kuai ngim simladon ya ta por ngim kambiang kata por barkin ai ka siding kin pelip kano beje kin pelme kano beje re kai bat ka super long kila penlip la penme hikat bomon baik ni sutu ba ki jingong jing tiar mta kadai ka jing tunai kata ka penmi boarding ka junar ka re ka long ba habide ba lut siding pat na kaliang ka seng ni kerpat ba kin herno ya por namar mata men step ki penlip lain men sengir ki penlip men mir ki penlip da kalak tak kadai kamtam le kini por mta ki por ki bun ki kena pule ki si riu boseng kam semjam no jong kram kalak mta ki nom lalei re ka jing kerpat na kaliang ka seng ki kerpat ki bor bhalor ba kidei ban penper ya kerkom ai ya kene ka boarding elektrik kerkom penme ba kerkom pelip nak liang kaseng kerpat bala dolong ka bala ba de ban penbiang ke por ban penme ha por mestiap bat mensengi bat janmet kalau lagi pelip ginda pelip menmet kamda kamper handu kata handrai mestiap kade ke por baru ni bun kam begitu kam yang lain mensi kade por slep kata bat ke janmet kade ke por krek ke por jungki kena sama pule ke por set por tiu nomor menta par ni pun kam nak lain andai daga buram nak liang kaseng ikepat si bor bekli wat sedu sa upwar mestaro ba de bersim syai kane ba de ban aino ya karkom penlip boarding de bentmi yang thai Khubor ka basai kenang bagi pai bagi lait basa akumdum bat de biang ka boarding elektrik bensengi mestiap bat janmen bala da penlip no tang Khubor menmet kenang ba kadung kata iki bun balang ki betrei ba kata bat ki ba bun ki ba don kam na kane ka boarding elektrik Presiden ka Voice of the People Party ba Arden Embasayomot habakren biklat pathai Khubor halor ka jingja jong ka jingtwa ka surok ba Shillong pen ursla hadrengan ka balawan ra ka jingja ka besngosi haba arngut ki briu la du e ka jingem na ka te ka jingtwa bat ka balawan ra ru ka jingthot ha ka let kawan jong ki pai pa na ka thain riwar mi ngi barok kawai uba Arden ula bu jingkali da ka baong kumno kat Deputy Chief Minister yu kat ka tu ka jingma ha ka tu ka jaka Ulong Deputy Chief Minister udeban ujor FIR Mardor halor kani ke jingja emban penserwa ya kapor da ke jing berngem.
Tar uday u local MLA nang to umi ke tu ki jingma ka baam. Dengan ong isu. Tingini ap nang ni smart ke jingmi jo kata ka FIR. Ne ka dei tang ka jing persang ban tap miao. Ladak u chims u deputy chims ulong serious bari ban pinchitom kata ka FIR ka di ban effective ka di ban trekam kam di ban syukut tang bala FIR. Kata pengadil. Bat dak itu ki Khubor ngila po isya kabakut tak haduk mengini syambiang kubli shibon.